August ni somni kumsang ni somni pathum pathian ni a in zawai in chebai le ve kule Chief Minister Biren Singha Manipur boina innam noite ne na anin leichin dan thuk tak chu burkha dat chebai ve kule burkha dat kani a Manipur boina point thalina aron chuang kai ta der mai Prime Minister chuan Independence Day ya athu soya in ngaidam tonila I thengil tawang uti in Manipur mi te chu angena chuti lai mek chuan National Capital Delhi ya kuki mi engmoza te chuan Prime Minister chen in kota protest an nei le meka anram boina chingfil vat turin Chief Minister an nge na ni Manipur state lam kan hoi chuan boruak so sang lutukha om to lawa mase boruak in zia omlam alapan lutuk lawa civil mi tenral thuam thatak takingin kothlera anlate fuwa media kan mu atangin dane thupe ken kona sarkar chu alal ho cham tluang zelti achhiat thei tuna changa reilote a hian Hyderabad University ya professor changlai megnen inkom na kan nei dona he professor laka hian case pani file ani a pakha chu tuna Manipur boy me ka thu chua comment wangle adang hi chu hemi ne na inzom lem lo in thlan na lam thil diklawa chia ta soiwang ani wani thlak takin Chief Justice Chandrachud chuan interim bill kar ni chung phal sakin achunga engkot case ma kalpui thei ani hri lo ama sain Professor Kham Housing kan lo ma che tuna ilaka case pani an file me khi kar ni chung chau Supreme Court in ape chia mani hlawem heng case pani wang te hian Kham Housing barkha ama sain in studio channel kal tlangin lom thu ka soive e kalaka case an file chung changa hian claim chuan kalungai ve dewa ma se beidonge ro chu kanilo thu boy kalaka an thelu hi Manipur High Court za tak chuan thataka min ngai to sakkaringa ka be se boka tuna kan state boy mek din hmuna ronzia omnan te po ni pa fomin ka case chu minzir chan saka digna chan ngei kein ring bokani khatia case anon thelut mai kha keipon makkati a achan chu kha thil kha keima thiamna expertise lam Manipur mai nilo notice pum chungchanga boina omchin te chungchanga ka zirchian nuwa ka ngai dan soi chuak chau kani a kha ka thu soi kha lo lakoya sa khwana lama lo kai lu le chi le chin kara boina chok chuak tu anga min chwa dei kha chu keipoin makkati ni barkha dat makkati ti chan kha keipoin kapum thlapa Manipur state sarkar hi dan ne thupe ken ko chungchanga anla lo chama boini thleng hian chuti lai mek chuan dan chuan ati tur dik tak ati hi ilaring zel thawem Kham Housing coloring ringe ka soi to angin thil thri chiang lova soi kanilo barkha dat dan chuan ati turang ati ringa he I case pani kalme ka hian soidu big raute neyem apakhatna chuan meiti horil ruiti na chungchang le apani na electoral rola diklo taka che anga anpu na che a hian Kham Housing ama sa jok hi soi taila print le visual media manga kathutar lana khan meite ho an sa khwana chungchang soi chhiale chi le chi in ti boina chok suak thei anga min puwa mase hi katumani lawa achan chu India danin zalen na min pek mangin chungte chu kau chwa pui ve khani maya thu diklo ka soya chumi wanga kan state an buai ni chuan min manang mase chu ka thu soi chu India dan pui akal nge ti chu kot za takin ain mille tura kangai tin he case bi ka hi chuan engma fin fiana omlovin judge khan case alo jak lu chingota khangte wang khan he case bi ka hi chuan thiam ka chan thuai karinge apani na chu electoral rola citizenship ka dil chungchang khani a complaint the lu tu kha India khwale tuini dana shilo hle ni coming topa kanham ming alan lo wang khan India khwale tui kani na chungchang a hian buaina om turani lo shimshima kapa kumtam takalta boral to khanghun laya khwale tui chin chana mumal omlo wangle khami khwa in bat registry sonanti lo wanga kapa ming omlo kha an buaina choni maya ke chuan ka electoral ID ya engkim ma om thung si kha engti ne kalaka campaign kha thelut nge anni kan ti chuan ka soi to ang khan India mi ni dan sang sang te asiat lo wanga ni tongmoi lo ni se kha campaign ka chu thil nui za thlak takani jok thil om ziania ka sia chu kalaka kuki mi kani wangin min huwa ni a kangai barkhadat angai nom vyawe he zo na he ka zo chak to chein I chan na po zo na ka zo chak ang bok chein ka shi chaka
Manipur mai ni lo notice state pumpui chungchanga I thiamna zon ani tak wangte poniang Manipur Chief Minister chuan mipui te hena hun kalta thil te chu thengilin in ngaidam ton vikang oti a he thu so hi engtin chiang e mipui ten andon sonirin Chief Minister ani anga khale chin Manipur buai puin engma soilo le engtin nge rimna le muana ka state a hian ka zonang ti ngai tona seng mi alo khan tikhan mipui te angen tamai si a kham housing ngaidam na tur chuan tuimain athil ti swal wangin thupa in chirna tak tak thinlung nen adilin a thina ni mase he mi chungchanga Chief Minister Biren Singan ngaidam a soi hi Chief Minister ani angle athil ti tamtak chuizui thei awma tang hian ke chuan Chief Minister hi athu soya hian ari nom tok lawa kangaya state boy na chok chuak tu le tipun lun tu te fui portua kangaya chung mi swal ho dan pui samia lo le mani mishing puite chunga rap thlak taka che tu te kha anonin puana ngaida mandil te ni lo chuan Chief Minister in mi puite angin na kha lemchan na maya kangai barkhadat sar ke chuan engamo china thilom zia ka shithiama mase Manipur mi ni lo state dang mi te chuan Manipur chungchanga anshia thiam lo turmin shilfia sakturin kangen chia mi pui e te chuan mi pui bi te omna ankal theilawa chutiang bokin mi pui bia omte chu mi pui e a omna ankal theilo ti ni se entirnan imphal mi te chu churachan pura emo imphal atanga kangphok pi kal du te chu ankal theilawa om zia chu meite mi te chu kuki ho omna ankal rem lawa chutiang bokin kuki mi te chu meite te omna ankal theilo ti chuan kan lo shat vedana instead boyna awanga kuki mi nunna chan te chu mithi da na chen khata tun theng hian an ruang la lak chwa theilovin an oma chungte chu ke point mi mal takin kan channel kal tlang hian ka kom to hloma an chungte ruang hlom theilo anom nol bok ti na ni video viral pakhata me chepani motor silna thokte chunga meite ho che dan rap thlak takawanga he motor silna me che pakhat jok phei chuan a pasal nen thali kalta chawa in nei khan ni a pasal du takle a pasal nu a chante hengti boina chen khat kan sha thei chin chu an ni maya kuki te motlang mi te hian in real bol na shan an chan lo chuan engtin nge ni zel don Manipur boruak hi kham housing hemi chungchang a hian zo na tam tak a om karing deuh renga India dan puinhuai a hian engti chia in nge ro in real randan hi a om ti te engwanga Manipur nam sang sang ti zinga nam lian ber hian enga tinge nam tlem jok te chu nuai bo an tum chan chumi tur chuan kum tam fe ngai tuana sena ngai nge yang heng notice boina abikin Manipur a hian mi pui ro rel na kan ti hian a umzia nei huna le chu mi pui ro rel na chuan atak nge ya na a tho ma chu Manipur nam sang sang cheng te hian anma ni pol ran cheu in rel bol ne chu an du vek karinga remna le muana tur chuan party sang sang te ngai dan la khoma kandang lamna te chin chi a khoilai ber hinge kanin tho khom na tur central point hi zone angai ni achan chu remna le muana chu rin hel na le in huat na tangin apia ngai don lo barkhadat ithu soyatang chuan nam sang sang ten an thil phut ti hlo thlin dan kong zona ni in kalosia a engpo ni se kuki le meite civilian ten an khodunga silai le ral thuam dang te cheleka an leng ka mu a makka ti le mai zan kha chu kho pakhata hian meite hote tamna khwa kakala buching tu te ni chin chuan silai an lo chelek furmai kan zo thui zel chuan hetiang ti lo theilo hian kan din muna om meka chungzinga pakhat chuan a thian thaber chu kuki mi ani thu min shil nge nge a engwanga a thian thaber nen in bito ngai lo nge an ni a shelo ti chuan kuki ho tamna mun kangpok pia ka kal le a anjinga silai keng pakhat phei chu pol som pani zirlai rualik ni in atum ber chu nakina India sipaya tran ani mase ngai tuana thui jok lo mangtaila kumtling lo sipaye mo silai ken tir hi India dan puimai ni lo khovel dan kal ani a thil ngai to takani civilian ral thuam kengten anral thuam anda kirma lo chuan engtin nge remna le muana theyang kham housing tuna kan state ina kan ton mek hi chu international relations subjecta topic pakhat poimo hi kan tong ve in ka sia a chungai dan theory chu ethnic security diploma ti ani a aumzia chu state sarkarin ami puite himna chungchanga a hlo cham chuan khan nam ethnic khan anam chan nan thei to pa chwa thin ti na ni
chu milan chian na deuh chu isoyang khan kuki mi an nemo meitei mi an nemo kholaya ral thuam nen an chen na ven himnan silai an keng phur iti chia khani meitei lamin an chen na le an mi te hum himnan an helpol te nen tangrualin ral thuam an cheleka chutiang bokin kuki mi te point an khwale mi puite himnan ral thuam an thei ang an fum khoma hehi achan chu state rorel na achak tok lo wangin Central Security Force te chu chalu an ni state sarkar chuan a state boyna aching filmai tura ngai ani laya Central Military ho chalu ngek khian mi puite a state sarkarin lo na siam wata heng ron thlen chan chu thuni tu te din muna ding mitam jok ten an ram rorel na chu an kai hruai wangani ma se engang puin boy se Central Military omte hi sot na ma theilawang achan chu India dan pui article zathum somnga pangana le zathum somnga paruk hi man ani tlatla wangani barkha dat chwani soitum nita ka shia chu meitele kuki te hi tonlai bora kalme ka hian achan sang wanga CM berin angai tha wangle sarkar ber alho chamwang hian Central Military te ka ulu hian ni kanchia tangin heng military te hi danang diak ka kaldu anni wangin engamochena la omna oma mi puite ril ro shi thiam maplawa dan laltir an tum wangin chet filor chang an nga a chuti rwal ro chuan meitei nu ho chuan heng Central Force te hi an ID an di le boxi kham housing heng ron thlen chan ka mu dan chu thil tam tak kanchia thiam lo wangle ramin re bol ne hi kannam nul wanga kangaya Assam Rifles kha enga tinge meitei howin an du lo emo kuki ten nga tinge Manipur Rifles te an du lo sipai kal phung standard protocol a chuan boina omna munami le sa te chu ho tu da tor ni lo ti hi ni chu wangin Home Ministry po in Assam Rifles ho tu te hi tlang mi te ada karing lo chuti kara meitei howin Assam Rifles te notice pumpuya an na tho thajia an haider du tlathi mak kati khop mai barkha dat tun naya Manipur boy wanghian Assam Rifles ho tu ni mek tele pension ta te mimal takin ka kom to a video pakhat entir du che kaneya chumi ma chuan meitei ten kongzo an nei na an poster an kena chuan kuki ho chu dan lawa ram ron lut tu te ti an keng kalo mu a dan lawa India ram ron lut ruwa kuki ho chu he poster ken manghian pu in an oma heta soilan ka du chu Manipur Assam Rifles ten Myanmar atanga ronral tlan te hi mi sang ni vel chau he hi Manipur sarkar in achin chha tir dan ani a Mizoram sarkar chuan mi singli chuang an ti boxi a tun Independence Day lomna churachan puraneya khan kuki thalai te chuan silai nen an paret mu ani boka chuwang chuan meite ho chuan engtin nge Independence Day a silai king civilian mi anom thei ti in an zot boxi a heng thil pahni kuki te chudan lawa India ram ron lu ti le civilian te paretaral thuam ken kha soifya turin ka nge na che kham housing hehi meitei lampol atanga thu chuak India khwale tuini dan chilo tia kanin komtira ka soi ang chia khani a chumi ti chiang tur chuan India dan pui article number pangana le som pakhata inziak te kan en chuan India inzalen na mu kum sangkha zakwa somli pasari le India dan pui zam kum sangka zakwa somnga a British thune na noya omte chu by birthin India khwale tuin ni ati a hei keima case kalme kamin pu na ka channa ni bok chumi nuwa India dan pui siam that Amendment of India Constitution of 1950 a chuan sangka zakwa somnga tanga sangka zakwa somriat pasari in kara piang ni chuan India khwale tuin ni theidan ni aloin ziak vek boka chuwang chuan khang hun lai khan Burma tuna Myanmar ni ta po hi British of Noyami khami kum chunga India ramaron lut te chu India khwale tuidik takan ni chu wangin khang kum chunga India ramaron lut te kha chu rampon mi ti in an ko theilo apani na tan chuan Manipur sarkarin mi sang ni som pasari vel chau ronral tlananga asoi kha soichiang taila heng ral tlan tia kan ko te hi an du wang reng ronral tlanan ni lawa du thlan tur dang an nei lo chan Myanmar sarkar in thlak wanga sipai ro rel na in heng mi te hi India ramaron tlan chia tiran ni hemi chungchanga hian India hian ral tlan te chomdol hi pompui lo ma se UN member ani angin politics emo thil dang wanga ramdang atanga ron tlan lut anom chuan lo chomdol hi UN member anga ati turani a chu wangin Myanmar atanga andu wang reng nilawa
an ram buai wang ron tlan te hi dan kala ram ron lu te illegal immigrants tia kau hi adiklo apani na tan chuan kuki mi te Myanmar atang ron tlan chia te wanga Manipur state ta kuki horam dang mi molo ti hi adik theilo ani ti chuan Churachandpur district a Independence Day lom na a thalai thin khat silai ne na parade lo lang te kha soifi a thain ka sia a kha Independence Day huai hot tu ka biak na angle media a soida nangin khang kha silai lim mai mai ani ba ka meite ho chuan India zalen na lom kha an thlop lo ti nen chuan thilinang lo takani barkha dat kuki helpol pani ke no le ke ene ten sarkar lai puine na inbiak na tumni na tura an nei hi ishiat pui ve thil ani em kham housing kumsang ni paryata India sarkar le kuki ho inbiak na tang to khan tuna an thu soi tur hi soi ho na nei to ani a mase thil engki mero tuna ka soi hi arem ri lawa minlo she thiam tala masi tuna NDA sarkar hian thil ti tum notice tribal ti ta na thalo tak tak parliament ta ke uthluk an tum hi aum nuala chuti Roalin Jammu and Kashmir mi puite in nga na berpo anlo pai thlak ta ka chuan notice tribal ten inven na kan nei chun schedule 8 ti bawan tu mek ni in a shiat ani barkha dat meite hawin tuna Manipur state boy chungchanga an soifo chu Myanmar atang hian kuki ho ron ral tlan hi ni a heiwang hian Manipur tribal dangte ain an pun chak mai ba ka Manipur state sarkar in real bol na po hi anti danglam anti hi engei ngai dan kham housing hei chu British ho hun laya ram an thia somdang khangai to angai ka ti a zo kuki le chin te hi unaw ve kan ni a British hawin chendar la obetro anti kalpui wanga border reorganization eka tona state changshanga umta hi kan ni a kuki mi te an lo pung loi in ti ni chuan census record kha en mai tha e district dangte po an pung na sa nga tinge kuki population chau tumbik an ni barkha dat inkom na lim takan neya kalom le mai zo na to beratan chuan ilaka case an file India mi inilotia an pu na chehi engtin ngei chan don kham housing India khwale tui chungchanga soisel na chungchanga hian karil ron na le maya kapa kum som prukal ta amin boral santa tharau thlenga an la soidu hi na kati le maya heyan India rama hindu nilotan chuan kan malam hi ache phle ni in ka sia barkha dat titi ho na kan nei hi kalom li a engponi se inkom na kan nei hi kan lom tak zetani